سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات الفتيات رد العالم يا أهل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات الفتيات رد العالم يا أهل الجود والكرم Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonak Maulana Maklum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji al-fatayati rakan alami ya uhil al-juhdi wal-karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji al-fatayati rakan alami ya uhil al-juhdi wal-karami Oh Sunan Gresik kondang ilmu tegange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Kiri tembang tonanane, Sunan Bonak musisi gamelane, Sunan Derajat kepali pitune, Sunan Kalijogo wayangane, Sunan Muria nemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransi, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha eling selawase ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji al-fatayati ratal alami ya uhil al-juhdi wal-karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji al-fatayati ratal alami ya uhil al-juhdi wal-karami Oh Sunan Gresik kondang ilmu tegange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Kiri tembang tonanane, Sunan Bonak musisi gamelane, Sunan Derajat kepali pitune, Sunan Kalijogo wayangane, Sunan Muria nemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha eling selawase ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa darajati al-fatayati ratal alami ya uhil al-juhdi wal-karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa darajati al-fatayati ratal alami